Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан көрүп жаткан биздин агайнилер, саламатсыздарбы? Бүгүн 5 октябрь 2024 жыл. Буюрса биз пригородный мал базарына келип калдык, туғандар. Бизди колдоп, бирден лайк басып, каналга катталып көрүңүздөр. Ар дайым колдоп аткандарга рахмат. Эже канча болду? 10 миңге алдың се? Союш экени? Жақсы, бұйырсын. 10 миңге алдым деп қармап тұрады. Мына туғандар, анда емесе баштайбыз. Просмотрлар жақсы, бұйырсын 15 миң, 20 миң. Лайктар аз болуп атат, туғандар. Басып қойыңыздар, сіздерге бекер. Тырс басыңыздар. Башқа бір туғандар да көрсін. Анда емесе мына чөп кирип келатат. Чөп бүгін аз екен. Бізде бір кішінекей портрет сұрайып сақсыр. Қанша дейт еже? Қанша дейт? 200 ден. 200. Туғандар. Бейде 200 дейт. Анда емесе баштадық, туғандар. Киргенделер ушул жерде 2 қой көрүнөт. Ассаламу алейкум, туған. Баазын айтып қостық қойларды. 18 миң 20. Алдыңыз бе же сатасыз? Сатабыз, Мақұл, рахмат. 18-20 миң. Тиштері қандай мін, жаштары? Жаштары жақшылы болып қалған. Жақшылы болып қалған, Кечіресіз. Мұна туғанда, жаштары жақшылы болып қалған дейді. 18-20. Ешке қанша, енем? 7,5. 7,5 миң, Рахмат. Туғанда, қозылар қаншадан болады? 9, 8. 9 анан? 10-дан. 9 миң, 10 миң. Улақ қанша туған? Оларды алсам... Ой, туған. Қанша улақ? 2,5 миң. Қозылар. Ассаламу алейкум, бәке. Қаншадан болады қозыңыз? Ол емес бұл. Пычмал, қанша пычмал? Сол 15 миң сом. 15 миң сом, Молчу, чарбақ. 8 миң сом, мұна, туғандар. Рахмат. Так, туғандар, қозыларыңыз қаншадан, бәке, айтып болыңыз бізге бағаларын? Қолына 6-ға берем. 6-ға? 6,5 миң, 6,5 миңге берем дейді. Қозы кен терді, көріп отыр. Қанша байке қозыңыз? 18. Қанша берді бала? 15 дейді, рахмат. 18 миң сұрап атады, аларман 15 миң берді, қозы кен. Жақшы кен, байке? Бұнызы че? 15 миң, рахмат. Байке, ассаламу алейкум, қаншадан? 7-ден берем. 7-ден бересіз. Бит алдым балдары. Бит алдым балдары дейді. Мұна туғанда. Етке. Етке. Қанша етке? 5,5. Байке, ассаламу алейкум. Баланы айтмаңыз? 16 миң сом. 16 миң. Қойлар, Қойлар 16 миң. Теке, байке, бағасы? 23 де отам. 23 миң, Жақшы че? Жақшы білген бірақ. Білесі? Рахмат. Байке, қойыңыздың бағасын айтыңыз, ассаламу алейкум. 20 миң. Сода болды бүгін? Жаңы келдіңіз. Жаңы келді. Бұр. Ассаламу алейкум, туған. Байке қандайсыз? Қаншадан? 12-ден берем. 12 миңден. Қочқорлар, 12 миңден. 2 баш, 3 баш. Мен деті байкем қарайыншы, байкем қочқорларын. Байке, ассаламу алейкум. Қандайсыз? Жақсы? Болып атау? Жақсы. Қойлардың, қочқорлардың түрін алып келдіңіз. Өткен күлерден башқа бұла? Башқа. Мына туғандар, ұшыл байкемде ардайым болады. Таныстырыңыз, жақсы қандай, қайсы линиядан? 2 тіш, шарпей, Жақсы. Грузин, 2 тіш, мына құлақ баштарын көріңіздер. Құйрықтарын көріңіздер, туғандар, мына. Бағасы қанша арқы? 120 миң арқынысы, мына. 140 миң. Бұл 2 қозы чө? Бұның бағасы қаншадан? 45 тұру отам. Бұны 45, бұл қайсы линиядан? Атамандық. Атаман. 5 айлық қой. Бұл ұрғачы. Ұрғачы ба? Бұға 20 тұру отам. 20 сұры отыр байке, мына. Аз тығылыш болып қандай көрін отыр? Bir сыйра көріңіздер, мына. Қошқордың құлақ башы. Номеріңізді айтыңыз еме? 706 02 96 44. Мына ушул қошқорлардың ээсіне алам десеңіздер чалып сүйлөшө бересіздер. Бойы қанша шығат? Білесіз бе? 98, Бұл 98, бұл 94. Құлағы че? Бұл 19-21. 19-21, Мақұл байке, содаңызды берсін. Базар жақсы? Рахмат, жақсы болды. Болып атады, базарын. Ассаламу алейкум, байке, қандайсыз? Бағаларын айтып қос қозыларын?
10,5'dan. 10,5 mingdan surib otasi? Ha. Suradi bugun. So'radi. Qanchaga suradi? 9,5 9,5 ming berib berdi. Rahmat. Bularchi aka, aldingizmi? Ya aka. Aldingizmi? Qanchadan bo'ldi? Ya. Qanchadan aytaverish ba'zi. 11 ming, 10,5 ming. Ha, bo'ldi, rahmat. 10,5 ming, 11 mingdan olibdi. Mana 4 bosh qo'zilar ekan. Olib ketyapti. Buyursin aka. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Qo'zilaringiz qanchadan sizniki? 11dan so'rayapman. 11dan so'rayapsiz. To'qdilar, a? Ha, yaxshi. 11dan so'rayapsiz. Mana savdo bo'ldi. Aka. So'radimi? Yo, ondan so'rashim. Ondan mı? Bermedingizmi? Ha, ondan berilibdi-da. Ozlarmi? Ma'qul aka. O, qancha ekan bu qo'chqor aka? Assalomu alaykum. 40. Qanaqa? 40 ga berasiz. Yashi-chi, tishi? Yoshi 4. 4 yoshmi, 4 tishmi? 4 işte. 4 tish, ha? Unaki, tug'andar 40 ga beram deydi. Tug'andar. Qanaqa maçıqlar? Ochiqili. 45 soatam 40 ga beraman. Suradi u bugun? Hep berbile ketyapti. Berbile ketyapti. Sözün açık kerak. Aqal bile almagan narsani andı munchaga suradi deb aytish bo'lmaydi. Keyin, ha? Men al. Qampaytgan kishimiz. 70ga chiqdim men al. Yaxshi. Uni qampaytmayman. O, aka, nomeringizni aytasizmi? Onlayn satsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Aytamiz. Men onlayn emem yo'q buning. Ha, ma'qul, ma'qul aka. Meniki prosto o'yla. Bo'ldi. Aka, siznikini bahsini aytib qo'yamiz. 38 ga berasiz. Sizniki 2 tishi, liniyachi? Linya широкий uzun. Shiroki uzunlar. Men 40 ga beraman. Bo'ldi, rahmat aka, mana. Savdo shunday. Aha. Tug'andar bunaki. Buni so'radi. Ketdi aka. Qanchaga ketdi? Qancha bas? 15. 15 e? Ha, yaxshi. Sizniki qo'chqormi qo'y bu? Qo'chqor. Qanchadan bunun basi? Aka 25. Yaxshi-chi, yaxshi. 2 tish saytibdi mana. Ko'rdingizmi? 25 e? Qo'chqor qo'yga solganga bu dayarmi? Hayır. Mashinaga. Bu yoq yo'l ekanda. Ha, tug'andar yo'l ekanda. Bunaki. Rahmat. Qancha aka? Assalomu alaykum. 70. Yaxshi-chi, tishi. 4 tish. Rahmat. 70 ming bundan. Suratan. Aka, assalomu alaykum. Balarni aytayapsiz? 14 ming so'mdan suratan aka mana. 14 mingdan. Pul qanchadan eje? Bahasini aytib qo'yingizlar-chi. Ha, tug'an. Bahasini aytib qo'yingiz, ekon. 9 dan, harqinisichi? 10 ming. 10 ming 2 qara 9 dan ekan. 7 yur ekan biroq. Savdo bo'ldi shularga aka. Qanchaga chiqdi? 8 e? Rahmat. 8 minggacha chiqib turmak. Eko ekan. Berib. Buni so'radik jana. Endi oldini qarab, ishni jemdin bolalardan so'rab ketaylik tug'anlar. Qanday bo'ladi? Mana jem. Qanchadan eje bolaları? 13'ten so'rayotasiz, tushib berasiz. Yaxshi. 13 mingdan so'rayotib tushib beraman dedi. Assalomu alaykum jigitlar, qandaysizlar? Jemdin bolalarni aytib ketdingizmi? 16 so'm. 16 bu tartilgan? 17 so'm. 17 aralash? 17 aldım. Jugor o'zi. 17 so'm. Qizqaz 17 tanikine bari. Buldag'i. 18 so'm. Pul 18 so'mdan. No, kimga qaraydi? Boshqaga. Nomering aytasizmi jem bo'yicha? Aytaver jem bo'yicha. Mana 0700 62 89 55. Shu nomerlarga baylanishib jem bo'yicha tug'anlar ma'lumot olib, dastavkalar bo'ladi. Suylashib, tonnalab olsa qilib beradi dastavkalarni. Rahmat. Mo'g'u ashtolar 5000 so'm ekan. Turat mana. Yozib qo'yib tur. Kimniki ekan bu? Esni topib aytasizmi? Mana nomerlarga chalish kerak ekan, a? Esi yo'q ekan, az kelib qolar aka. Esi yo'q turadi. Tug'an, balalarni aytib ketdingiz bizga. 15 dan urg'achlarmi, to'qdilar. Mana 15 dan. Savdo oldu 4 boshgina. Qanchadan bo'ldi shular? 14 dan so'rashdi. Rahmat. 14 dan berilmadi. Tug'anda mana bozorning qizig'i shunday. Assalomu alaykum. Aka, qo'ylaringiz qanchadan bo'ladi? 14 ming so'mdan so'rayapti aka. Yoshlari qanday buni? Yoshlarini aytingchi bir. Qancha tish deganda? 4 tish 2 tish 14 ming so'mdan. Charva qo'ylar ekan. Savdo oldu aka?
Qanchaga chiqdi bir sir bo'lmasa aytingchi ko'ruvchilarga. Munchadan berib edimdi. 13,5 mingdan berib beribdir. Mana rahmat aka. 13,5 mingdan berib beribdir. Sizniki assalomu alaykum. 11 so'rab 11 qo'y ekan-a? Qo'y. Yaxshi-chi, to'xtab qolganmi tishi? To'xtab qolgan. Tish degan to'xtab qoldi. Ko'rinib turadi mana. Savdo oldi onam? Yo'q. Yo'q, a? Aha, ma'qul akasi. Rahmat. Bu yerda dag'i yigit. Assalomu alaykum. Balani aytingchi bir qo'ylarni. 17 dan. Bo'lishi. Bular urg'ach to'xtdilarmi? Qo'ylarda bor. Qo'ylar. Ha, qo'ylar. 4 qo'ylar ekan. Mana 17 mingdan. Mana tug'anlar ko'rdingizlarmi? 17 mingga bir qo'roni qilib. Bugun savdo oldi, biri ekan-a? Biri ham bor. Savdo oldi. Bo'ladi-da. Aytingchi sir bo'lmasa bir ellarga bunday munchadan bermedim. 15, 16, 16, 15 mingdan qilyapti. 25 mingdan bor-da. Ha, ichinde. 17 dan. Ana uzun ekan-a? 25 mingdan da bor ekan-da. O'shuning uchun opton quruq 17 mingdan-a? 17 ming. Nomeringizni aytasizmi qiziqqanlarga? Yo'q. O'shularda? O'shular. Ma'qul anda. Bunaki ko'rdingizlar tug'anlar. 2 tish, 4 tish. Tak, bu yerda da yaxshi qo'ylar bor ekan. Assalomu alaykum tug'anlar. Sizniki bular? Qo'ylar, a? Yaxshi ekan qo'ylaringiz-chi. Bag'asi qanchadan bo'ladi? 100 dan. 100 dan bunaki. 100 dan. Chenavada. Quloqlar qancha chiqqani bir ko'rishchi, realni. 19 ekan-a? 20. Ha, 20 ekan. Mana tug'anlar 20 ekan. Ne liniya bor ekan? Yine 80. 80 liniya. Tüp düştü. 80 liniya ekan tug'anlar. Mana ko'rdingizlar, cho'ng-cho'ng bo'yin da ko'rib o'tadi bor ekan. Mana ildiy yoqdan tortib o'tadi, biroqchi tug'anlar. Mana 95. Mana tug'anlar. Ildiydan tortib o'tadi bor ekanda, yaxshi. Mana tekshiradi. Bahsi qanday 100 dedi? 100 ming. Mana tug'anlar. Qancha bosh ekan bu yerda? 4 bosh. Nomer aytasizmi qiziqqanlarga? Aytingiz, qana? Mana 509 0509 20 20 03 03 93. Qayoqda olasiz bozordan keyin? Soquluqda ekan. Mana ertangdan Soquluqqa chiqib ketsa buyursa, buyursa, mana cho'ng-cho'ng qo'ylar o'tmay qolsa, shu nomerlarga baylanishib, mana liniyalarni so'rab, bahasini kelishtirib so'rayverasizlar. Rahmat tug'anlar, iyilik. Mana shunday. Yaxshi liniyalar bor ekan-da. Assalomu alaykum aka. Qancha qo'zingiz mo'g'o? Qo'shol bor. Ben bu yaxshiroq eleme tartsanmi reklamaga? Bayka biz tartib kelayotmaymiz. 100 ming. Ana eldir so'rayotadi. Sen 100 ming deb tartaverasizmi? Bunday charbalardan tart deydi. Aytib qo'yarsiz bas. 8 ming. Bo'ldi mana. 8 ming so'mdan. 6,5 bayka. 6,5 uloq. Semiz ekan-a? 6,5. Siznikichi assalomu alaykum. 13,5dan. 13,5dan qo'zlari? Burg'achlarmi? Uçmal. Buchmal 13,5 mingdan. Ne olacak ekan? Qancha bosh berdi? 5 öbü. 5 baş. Bu yoqda da Mashinada da bor ekan-a? 13 baş var. 13 bosh bor ekan. Yaxshi. Bular yosh qo'zlar buzilaga? Qo'zi qo'ydan. Qo'zi qo'ydan. Buchmal ekan-a bular? Buchmal mana. Tug'anda ko'ringizlar. 13,5 mingdan so'rayotadi baykam. Qancha? Jalpasi tushtirasiz. Jalpi общий quruq qanchadan? Mana 11,5 mingdan bo'ladi. Quloq. Qo'chqor ketdi 34 ga, cho'ng qo'chqor mana. Baykam chiqib o'taddigina. Ko'rdingizlarmi? Torpoq chiqdiganda o'yla chiqib o'tadi qo'chirga. Ba'zi gelishtirib aytingizmi? Qanchadan? Bo'ladi. 13 dan beraman. 13 dan. Nomeringizni aytingiz ham. Nomeringizni. Bu yoqdan sataman. Bu yoqdanlar uyda yo'q boshqa. Ma'qulanda. Bu yoqdanlar sotadi ekan. Tak. Qo'ldan kelishincha harakat qilib ko'rgazib beramiz. Sizlar bizni qo'llab, sizlarga bekor birdan like bosib qo'ysangizlar, boshqa gruppalarga bo'lishib qo'yingizlar. Balkim uyda o'tirib qo'y olam deb qolsa, shu nomerlarga baylanishib olaversa bo'ladi. Tug'anda biz nomer olib beramiz. Bizning lichkagacha chalib so'rayotadi. Mo qo'yning, qo'chqorning bahasini bilib nomerini olib olsin deb algan harakat qilyapmiz. Berib ayla yo'q. Bayka assalomu alaykum. Qanchadan? Qo'zlaringiz. Bu 9,5 satılıb ketdi. Ketdi. Semiz ekan-a? Bunu 10 aldım deydi. Buna 16 9,5 mingga ketdi. Semiz qo'zi. Rahmat. 4 tane bir alsa 12'den berem. 12'den bir berese qo'ylar ekan-a? Yo'q chiqarlar. Aha, rahmat. 12'den berem deydi. Qaysi ketdi bayka? Aytib qo'yingizlar-chi. Qaysi sotildi? Qanchaga ketdi shu cho'ng? 15,5, rahmat. Nah. 15,5 ming. 15,5 mingga ketibdi mana tugan satib alarman aldı. Aytdi bahasini qo'yishdi. Satarman aytgan yo'q. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Bu qo'zining son bu yoqqa olib kelyapsiz-da chekaga.
İçi Araşan mı? 80 lira. Lina 80'i. Bundan keyin уже bazar tügөнөt. Baykem uşul жерде турат. Lina 80. Basıçı 40 ming bolsa bereyim. 40 ming bolsa bereyim deyip mınaki. Onda görüңүздөр. Kozu kança aylık bu? 4 ay. Tarın görüңүzдөр. 4 aylık. Mana kuyruktarın görüңүzдөр. Nomeri aytasызбы kızıkkandarga? 505 Aha, 505 76 76 16 16 46. 46 şu nomerlerge baylanışıp bundan koz oyuncu. Linya var dedi. Alsanızlar bol. Rahmat ay bayke. Aha. Bunlar tuğanlar şunlar. Pirikret'in pazarıdamın. Bunlar tuğanlar. Bayke bunlar kançadan kozlar? Bağlarını aytma. 15 lira 15 satat. Suruvataz he? Deyin depti. Ha, yaxşı. Assalomu alaykum tuğan. Qanday? Ye bayke. Den sağlıqlarınız yaxşımı? Ne çekede turasız? Ha, qo'chqorni satdingizmi? Ha, yaxshi, yaxshi hozir baykem. Satılgan bağını aytat bizge. Monday sonun qo'chqor almap turat. Gördüңүздөрбү? Çoğ. Art jagынан көргөзөйлү муну. Monday болгон qo'chqor eкен. Bunun yaşı qancha? Bayke? 3 yaş he? 3 yaş mı? Tuğanda. Linyası-çı? Yok ha? Sizde yok ha? Linya yok. Buna. Tuğanda. Basıçı bas. 35. 35 ming so'm buna. 35 ming so'm. Teti qo'chqor satdingiz-da. O'shan bir tartib qo'ying janına barib. Mana qo'chqorga aytibdir. Tuğandar satib turadi. Esigacha olib ketsa men ana bozorga kirem deb baykamda. Bu yerda turadi. Bu qancha tish ele bayka? 3 yaş he? 6 tish. Qanchaga ketdi? 41 mingga ketibdi mana ko'rdingizmi? 41 mingga ketdi. Bayka daha var mı qo'chqorlar? Qo'chqorlar bor. Nomeringizni aytib ketdingiz mi? Qiziqqanlarga. 0705 0705 98 98 36 98. 36 98 tuğanlar mınaki. Baykem canı sattı gördüğünüzler 41 mingde. Oh şamal. Baylanışa öğresizler. Dostlar pazarın giriş yerinde çöp satıyorlar hazır. Eskili kança kaldın? 6 ming al. Oh şamal. 6 ming aldı. Şekte şamal buladı. Dost, bağısını aytıp koy bedengin bağısın. Bağısını aytıp koy bedengin. 220 mingde. Ha, kesilesler. 220 somdan bede. 220 som. Mına tuğandar. 220 somdan bede var ki. Andemese biz menen bolup turumuzlar. Pazarın içine gireriz. Nomerini aytasın mı? YouTube'a nomer aytasın mı? Yok ha? Aytpayt gel. Bismillah deyle girgende. Torpaqta aldınız mı bayke? Satılap geliptir bazarga. Hazır torpaqlar jaqada ötөбүз tuğanlar. Bizden almışlar. İlet menen girgizeriz. Maqtan ötüş kıyın boladı. Mına tuğanlar bu yerde merinostor turatqı merinostor. Assalamu alaykum bayke. İşleriniz yaxşı. Merinostor sizge qarayt he? Mına 15 ming somdan. Tişleri-çi bunun tişleri? Yaxşı. var, toğuru var, arıgan. Aha, iki tiş tögörük arıganday. Bası? 13,5 mingden beri atat eken bayke mına. Kayaktan geldi bular? Merinostor. Jumgaldan. Jumgaldan geldi. Kança başalasın birader? Mına tuğandar. Kança başalar? Bayke, siz zakaz berse alıp gelip veriyorsunuz mi? Nomerinizi aytsanız YouTube'dan online satasız. Online satalmam koy. Boldu, Zakaz boldu. tapa kalan. Maqılanda 13,5 mingden dedi. Qanchadan bayke? 11. 11 ming. Yok o'sha nomerinizni aytib qo'yingizda bozordangiz. 0554 0554 86 86 14. 86 86 14 bundan merinos qo'ylari kechirasiz. Veronos var, Kırgız var. Kırgız. Alt satkan kişimiz. Ha, bo'ldi. Uyda bar. Bar, qaysi yoqda turasiz? Beloski. Belovodskiy ekan, mana. Zakaz berse bulur. Ma'qul, rahmat. Belovodskiy ekan. Tuganlar Belovodskiy yoqdan. Yo'q, qo'ylaring ustida. Sizni tartgan yo'q. Mana shunday do'stlar, mana qizil sonun qo'zi qo'chqorlar bor ekan. Ko'raylik, kimniki ekan bu? Assalomu alaykum. Sizniki? Qanday? Sizga bir ma'lumot beringchi ko'ruvchilarga. Qanchadan qo'zlarimiz? Bağlarını aytib onan liniyaga o'taylik. Bu 200 ming cho'ng ekan. Yashi-chi? 2 tish. Liniyasi barmi? Graf deydi. Tuğanlar razreshlerini ko'ringizlar. Quloq boshini ko'ringizlar. Bu qo'zi Qashqa. Qo'zlar ekan bardig'lar. Karavlovskiy liniya. Ko'ringizlar. Tuğanlar bozorga kela olmay qolib, shunday qo'zlardan alam degan bir tuğanlar bo'lsa mana
Nomerlerini de alıp beremiz az surap. Bunların bağlarıçı. Bu Şiroki'deki 5 aylık. 5 aylık buna. Şiroki'deki 5 aylık eken. Az mı koy girip gitti ha. Kulağını göstereyim, kulağını gördünüzler mi? Buğanlar. Bunun nomer boyun bilesiz mi? Kulağın ölçegöz mü? Kulağı 21. Boyu 80. Bağısı 100 bin so'm. Qaysi liniyadan dediniz? Cherokee tuğanlar. Bulçu. Bul da yaxshi ekan. 40 ming so'mdan, ne? Mana bu 40 ming so'mdan bağısı. Rahmat. Emeçi, mo arka kişinek az. Şedevr liniya. Bağısı 45 ming. 4 aylık buna. Kulakları da yaxshi ekan, ne? Kulağın jeysin deydi. Yok, jebeydi. Bul деген kulağı çoğ bolsa, keyin çoğ bolot, turabı? Anan koylarga qo'shsangiz, yaxshi qozlardan alasiz. Nomeringizni aytdingiz endi qiziqqanlarga. 0709 35 35 97. Mana shu nomerlarga baylanishib, mana qo'shqorlar bo'yicha ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Bozordan keyin qayerda bo'lasiz? Rayon. Manas aeroport chaqda, Manas aeroport chaqda turganda. Ma'qul, rahmat. Qaysini tartayin? Ya. Hem tart deysiz, birinchi tartma deysiz. Qo'ylardan tartib qo'yarsiz. Ba'zini aytib qo'yasiz, ba'zini. 14 mingdan bayka. 14 ming eldir ko'ryapti bozorda. Primoychi. Mana 14 mingdan qo'zlar ekan, e? Qozlar. Mana bayka. 14 mingdan qo'zlar ekan, yaxshi. 14 mingdan. Bunun ichinde de sizga qaraymi? Ha, yaxshi. Mana bayka ichinde de var ekan, mashina ichinde mana. 14 mingdan. Yaxshi qo'zlar ekan bularchi. Mana 14 ming. Bayka, qiziqqanlarga nomer aytasizmi, aytmaysizmi? Aytamiz. Aytыңыз anda. 05 0552 10 10 42 56. 42 56 şu nomerlerge baylanışıp alsanızlar болады. Düşesizmi 14'ten? Düşese, şu yolları var. Yaxşı bayka, sodanızı versin. Pazardan keyin qayerda olasiz? Şu Şardal. Şardal ekan, ma'qul. Şardal ekan. Rahmat bayka cho'ng, ha. Buna yerda 2 qo'y bor ekan. Ko'raylik. Qanchaday? Tug'an 17 dan. sizga qaraymi? 17 ming so'mdan buna qo'ylar bor ekan. Maqtada var ekan. Assalomu alaykum aka. Qora sizniki qora. Qanday ko'rinadi? Ko'ringchi ekranda. Yaxshi? Yoshlari qanday? Saçları 2 tiş 4 tiş. 2 tish, 4 tish, e? Bağısı yaqini. To'g'rogida var. Bağısını aytib qo'yamiz. 14 jarımda. 14,5 mingdan. Nomer aytasizmi? Haber ayt. 0702. Hozir. Paradası yaxşı ekan deb. Parodoz yaxshi ekan? Ha, mana. Parodoz yaxshi ekan deydi. Hozir baykam nomerini aytib berib, aytingiz. 0702 0702 00 21 31. 00 21 31, e? Şu nomerlarga baylanışıp buna. Bağısın 17 dediniz, e? 14 jarım. Ha, 14 jarım, keçiresizler. 14 jarım. Buna bağısın realda qo'yib baykam. Tushib berasiz? Optom. Qancha baş var bu yerda? 13. 13 baş var. Qo'chqor qo'yilganmi, qo'yilmaganmi? Qo'chqor qo'shildi. Qo'shillik. Buni olib turib qo'shsangizlar, yaxshi qo'chqor qo'ysa ya bayka. Yaxshi qo'z tushadi. Son minutdan. Buna qilanda sodangizni bersin ya bayka. Buna sirtqada baylab qo'ygan ekoni. Ko'rdingizlarmi? Bayka, bozordan qayoqda olasiz aytganday? Alamidin. Ha, mana Alamidin. He, bu dinası var qo'shitdi. O'sha shunday bo'ladi, yaxshi ekan. Ma'qul, sodangizni bersin. Mana qo'y bozori shunday bo'ldi, tug'anda. Mana Qo'chqor bozor. Qo'chqorni ko'raylikchi bu yerda. Assalomu alaykum. Qanchaga ketdi? Endi kechikib qoldik. 38 ming ketdi. 38 ming O'zbekistonga ketdi. Ha, yaxshi. Nega? Ketdi-da, yoshi qanday ekan? Kimniki ekan? 2 tish, mana. 38 yarimdan ketdi dedingizmi? 38. Ha, 38 mingdan, ha? Qayerdan olib ketdi O'zbekiston? Namangan mı? Çeres nanay ketadimi degan. Yani bilmayapsiz. No kimniki ekan? O'zbekiston. Qancha ekan? Bağlan aytingchi bayka, assalomu alaykum. 45 dan. 45 ni siz sotdingiz hozirqilarni. Yaxshi bayka. Berekasini bersin, aqcha sizga buyursin. Bunaki qo'chqorlarning zo'r ekanda, tish buzqanmiz elakda. Qo'zu bular. Ha, qo'zi ekan buna tug'anda. Bergasa buni tartib. Qani, qaysini? Hozir o'tsan bayka, aylanib o'tayinmi? 1 oyligini tartib ber. 11 oylig'imi? Hozir buni bahsini aytib qo'ying. Shu bilan bitiraylik bayka. Bahsini aytingchi. 45 mingdan so'radir. Ataman. Ataman, liniya Ataman. O'tketaylar baykalar. Ataman deydi bunaki. Arjaqda qo'chqor bor deydi. Oho! Bunaki qo'chqorning qo'chqor ekan bu. 11 oylik. 11 oylik deydi. Tug'anlar, ko'ringizlarmi buni? Mana. Tishini ko'rsatayim bir. Ko'rsatingchi bir. Tish buzilak ekan mana tug'anlar. 11 oy. Qo'zi deydi. Oh, ko'rsatib beradi. Buni ochib qo'ysak. Boy qancha boy? Qo'y 1 metr.
boyu 1 metre 1 ekan. metreden içine açtı. Osuna açtı ortadan. Mına aka gördünüzler mi? Boldu. Mına tuğanlar. Kozu bile. Mına kozu oh. Anarday bolup turат işleri. Baasıçı bayke? 100 ming so'm. Mına kuyruqtарын görüңүздөр. Qanday liniya bu? Boylu Apaz ekan. Ataman, Apaz Afgan. Afgan men ataman. Ha, Afgan ekan enesi. Onu Blandindik onu. Narxı blandin. Ya bul da sizge qarayбы. Mına blandin ekan tuğanдар. Bunun baasıçı? Eki tiştin baası. 100 al. 100 ming so'm. Ötengde 100. Eki öteң 100 ming so'mdan. Gördünüzler mi naki? Ar жақта qozlar görünmей қалат mı? 1 metre ekan. Arif 97. Arxı 97 ekan. Emi bayke nomerini es aytыңыз hem kızıqqanlar. 4 38 0704 38 26 26. 26 tuğanдар mına. Oldu. Şu nomerlerge baylanışa berесиz. Мына жақта да qozlar var, жақсы qozlar. Bayke rahmat, содаңызды берсин. Жоқ, болды мынаке туғандар. Алда қочқорлардан кейін бұл жерде семіз мынаке сойышқа, тойға, мына күз келді. Жақсы. Бойын қойды орда. Мынаке бардық қонақ түштендіру бардығына бар екен, қысқазы. Эми байке жақынырақ базын, алыс қылбай. Қаншадан ең ылдыйы? 11 миңден 16 миңге чейин. Мына туғандар 11 миң 16-тан. 11 миң сомдон мына кичинерактары, онан 16 миң сомго чейин бар экен туғандар. Жаш экен булар бардыгы эле, көрүңүзчү. 2 тиш, 4 тиш. 2 тиш, 4 тиш козулар. Тоқты борықтар. Токту боруктар туғандар, мына союшка издеген бир туғандар барбы? Чалып байланышсаңыздар болот. Номериңизди айтыңыз эми байке. 700 0700 100 100 103. 103. Ушул жерде болосузбу приградныйда? Ар дайым приградныйда, Рахмат. Жүрөк бар. Мынаке жүрөктө белгиси орнуңу табыролор, жүрөк дейт мына туғандар. Мына туғандар. Макул, содаңызды берсин. Мына туғандар, көрдүңүздөр, бардыгы семиз экен мынаке. Тандап ала бересиздер. Ошо менен видеону аяктайбыз туғандар. Сак саламатта туруңуздар. Эмки видеолорго чейин угушкунча, амандыкта жолугушкунча дегендей. Койлорду киргизип тарттык. Эми мондай бодолорго өтөбүз буйрса. Туғандар, мынакей, ассаламу алейкум да бир жолу. Мал базардан машина КамАЗ издеген бир туғандар көп болду эле. Мен азыр бир байкен номерин, анан КамАЗын көргөзүп беремин. Ош, Жалалабад, Ноқат, Кызыл Кыя, пригородныйдан, Сокулуктан, Токмоктон мал жүктөп иштейт. Кой, мал, мындай, жылкы жүктөгөн бир туғандар болсо, номерин алып беребиз. Анда мен азыр көргөзүп берем. Мына туғандар ичин 2 этаж экен. Койлор жүктөгөнгө уйларды өзүнчө дагы жүктөйт экен килетке кылып туғандар. Мына ушул машина. Ана да бул дагы бар, Бул дагы бар экен туғандар мынакей. Бишкек Ош номери мынакей. Көрдүңүздөрбү? Байланышасыздар. Мына туғандар Акыбайке өткөндө да Сокулуктан тартканбыз, Мына ушул Акыбайке. Ушул номерлерге байланышып, өзүңүз да айтыңызчы номериңизди. Номерім 555 менен 87, дағы 87, 86. Мына уктуңуздар, Ош Жалалабад, айта бериңиз, маалымат бере бериңиз. Ушул Токмок, пригородный, Сокулук, основной Сокулуктан чыгабыз. Малдын любой түрүн алып кетебиз. Кудай кааласа, эсен-аман жеткирип беребиз. Буйруса, Буягы Баткенге чейин, Лейлекке чейин, границаларга чейин. Өзбекстанга чейин. Өзбекстанга чейин. Мына туғандар. Тажикстанга чейин. Мына туғандар. Ушу номерлерге байланышып, калган маалыматты ала бересиздер Акыбайкеден. Арт жагынан көргөзүп коелу мынакей ак. Байкемде дагы мындан башка дагы машиналар бар да. Ушундай менен иш кылат дегендей. Мына эмнеде торпоктор жүктөлүп турат. Артынан пригородныйдан, Токмоктон, Сокулуктан ушул байкем кетет. Мынакей жүктөп коюпсуз го? Жүктөп койдук. Мына туғандар. Ишеништүү, Ишеништүү 100% кепилдиги менен. 100% кепилдик менен дейт мына байкем. Көрдүңүздөр да туғандар. Аркыны да көргөзөлү. Мынакей. Бул дагы бар. Мынакей ичи. Бар үстүндө койлор кетет, козулар. Тагында уйлар кетет, топоктор кетет. Килеткеде аттарды, жылкыларды да байлай бересиз, Бардык малдын баарын түрүнүп кетебиз. Мына туғандар, көрдүңүздөр. Уктуңуздар. Чалып, азыркы айткан номерлерге байланыша бересиздер туғандар. Азыр биз пригородныйда жүрөбүз. Эртең Сокулукта болобуз, буйруса мына чала бериңиздер, чамдаңыздар байкелер. Мына менден деле сурап атасыздар өзүмөн. Ушул номерлерге байланыша берсеңиздер болот туғандар.